Film počinjemo sa ubijanjem komaraca po autu. Evo ga, komarac. Imate što za izjaviti? Imam. Ne ubijajte komarce na mojoj glavi dok vozim. Dobro, gdje smijem? Krećemo na Cres. Gdje smijem ubijati komarce? Joj, Idemo na Cres i bit ćemo tamo koliko? 15 dana. Komarac! Da. Ajde, odi kad se guraš. I tako, čujemo se. Evo nas na odmorištu Lepenica, tradicionalno. Imamo jako dobro prolazno vrijeme, točno sat i 30 minuta. Neki konzumiraju tradicionalnu kavicu i tradicionalni sendvičak. Zašto je to tradicionalni sendvičak? Već godinama na ovakvim odmorištima prave se najbolji sendviči, fresh corner, a i stvarni sendvič je mračni. A sponzor je Fresh Corner? Nije fresh corner, ali dobar je mi sendvič. I beba zadovoljna. Ovo je za televiziju. Da. Je, prolazno vrijeme je odlično. Ej, vidiš, tamo gužva. Ljudi isto jedu fine sendviče iz fresh cornera. I idemo dalje. Ajmo dalje. I onda su nas usporili jer je tu nekakva prometna. I tako gužva. Opet ispo dobro počeli. Beba kaže... Ne volim kad to volim. Je, pa tak moramo početi to. Ne, to je copranje. Ja, copranje ili ne, ali pogledaj. Ispred nas... Kako nismo dobro počeli, do kud smo već došli? Pa došli smo skoro do mosta. Eto. I sad to... metar po metar. Kralj Petar. Tako. Ajmo dalje. Si ti svjesna da mi sad prvi puta idemo na Cres u suton? Evo, sunce zalazi. A onda talasaš. Krivo je more, krivo. Užas. Grozno nešto. Ovako nešto još nisam doživeo. Vi ste iz Vojsa? Da. Pa može, pristajem. Hvala. Da. Evo još malo pa ćemo... pali se motori, a ne još. Oni su još napunili trajekt. Jel?
Kaže moja beba, evo nas doma. Pustit ćemo aute, ove da odu, a ovi se sad već tovare u novi trajekt. A mi ćemo malo pričekat da oni svi odu, jel? I u miru popiti osvježavajuća energetska pića. Beba već šalje poruke razne. Naravno, javljam se kontrolama. Leta. Da. Tako. Čekaj, hoću da gledam. Ajde, koliko ih ima. Na drugu stranu, okreni se. Čaj, auguri, grazie. Ehi Gioco, dove ti compagnoni? Dove sei? In Austria. Ja sam Ivan Deželić, po zanimanju kapetan duge plovidbe, rođen u Orlecu, a nastanjen u Cresu. Prva sam generacija Lošinjske pomorske škole u Malom Lošinju. Sjećam se kad na otvorenje došao bivši admiral Mate Jerković, koji se spustio helikopterom. Bilo nas iz svih republika bivše Jugoslavije. Ja sam bio najmlađi. Iako je bio puno njih sa završenih zanatom već. Znači, bila je velika razlika od nas. Iako sam došao sa osnovne škole u Orlecu, gdje smo imali samo jednog učitelja, jednu učiteljicu za sve predmete, ja sam odmah se gradivo uspješno svladavao, sve razrede završavao redovito, bio sam među najboljima. Pošto u Orlecu nismo imali nastavnika za strani jezik, bilo nas je nekoliko koji nas je privatno podučavao naš župnik, njemački jezik. Nakon 6 mjeseci tečaja položio sam ispit u Cresu za sve 4 razreda sa odličnim uspjehom kod profesorice Karlete iz Zagreba. Rekla je da znam bolje nego oni što uči 4 godine. A moram se zahvaliti svom pokojnom župniku Padremiru Kociću, pravom Splitjaninu, koji je bio jedan fini džentlmen, a bio sposoban predavati njemački jezik na bilo kom univerzitetu u svijetu. Znači, poslije završene pomorske škole, nautički odjel, uskrsao sam odmah na brodove bivše Jugolinije, u svojstvu kadeta, 2 godine. Plovio sam na svim linijama, Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Daleki istok, Bliski istok, Sjeverna Europa, svim linijama. Nakon napunjenja, također bio sam za vrijeme praznika također se napravi jedno poslije prvoga razreda, mi smo bile novoosnovana škola i za nas nije bilo mjesta na brodovima, pošto Jugolinije, iako ima na 70 brodova, bile su tada u Bakaru čak 3 paralelna razreda. Nije bilo mjesta, te smo išli na radne akcije. Tako da sam ja sa 15 godina bio na radnim akcijama po više rijeke i gurao one drvene, sjećate se, mladi drvene kariole, kolica sa željeznim točkom. Moj bio na drobilici i pune ruke žuljeva, to neću zaboraviti.
Poslije drugog razreda skrcao sam se na liniju za Sjevernu Ameriku, Meksički zaljev, Houston, Galveston i New Orleans, a poslije trećeg razreda na liniji za Sjevernu Europu. Znači, poslije maturirao u redovitom roku i onda 2 godine redovito na liniji, opet kao svojskog kadeta, a bio sam i prije unapređen za VD trećeg oficira. Onda sam nakon 2 godine aktivne navigacije položio poručnički ispit, priučio kapetaniju iz Rijeke, sa nepunih 20 godina, 19,5 godina točno kad sam imao zvanje poručnika Trgovačke mornarice. Onda sam nastavio odmah studij na više pomorskoj, koji sam također završio u redovitom roku, točno 2 godine, diplomirao, prijavio se na liniju, ja sam bio njihov stipendista i odmah sam imao ukrcanje za Perzijski zaljev. Nakon jedno putovanje kod treće, onda sam onda predili odmah za drugog oficira i tako sve do nepunjeg 2 godine. 2 godine navigacije. Prijavio sam se opet u Rijeci za polaganje kapetanskog ispita, jer sam imao sve uslove i njega sam uspješno položio. Sa nepunih 24 godine pri lučkoj kapetaniji u Rijeci je dobio ovlaštenje za kapetana duge plovidbe. Evo, onda sam plovio jedan kraći rok do prvog vojnog roka i bio sam pozvan u mornaricu koju sam služio kao godišnjak 12 mjeseci. Kad sam završio mornaricu, došao doma, onda sam se oženio i ostao jedno vrijeme na kopnu, žena bila trudna. I nakon toga odlučio sam se nastaviti ploviti, ali to na stranim brodovima. Pošto sam imao sve papire, nije bilo problema dobiti ukrcanje, ali prešao sam na jednu veliku američku kompaniju koja to vrijeme čak davala stipendije našim studentima. Jedna velika američka kompanija sa preko 50 tankera, normalno pod liberijskom zastavom. Sa prelazak sa trgovačkih brodove na tankere, to je velika razlika. Na trgovačkim brodovima tu se moglo izaći na kopnu, svakoj luci se stajalo minimum nekoliko dana, obaveze i više. Moglo se razgledati grad, provesti se i tako. Dok na tankeru je sasvim drugčija priča. Ukrcajte se na terminalu da se nigdje ne vidi na kopnu i nakon završenog ugovora iskrcajte se isto tako. Znači s kuferom na brod i s kuferom sa broda. Tako vam je život na tankeru. Terminali su daleko, na otvorenim moru, niti se ne vidi kopnu na puno mjesta. To su bili svi tankeri od 15.000 tona, pa čak i do 406.000 tona. I dugo sam se borio dok se došlo do zvanja kapetana, a trebao je vratiti znanje i biti siguran za posao. Iako sam šanse imao i prije su me napređivali, ali dok nisam bio siguran za posao kao prvi časnik, ste odgovoran za ukrcaj tereta, iskrcaj tereta, to je malo teže nego biti običan oficir. I tako, dogurao sam sve do penzije, na stranim brodovima, na tankerima, što kažem, i što se tiče napomenuti, u cijeloj navigaciji bilo lijepih dana, a bilo je i ružnih dana. Jedna je od uspomena što ostane u sjećanju, kad sam u zadnjim časovima uspio spasiti čovjeka na brodu koji je dobio u navigaciji pukao čir na želucu i počeo povraćati jako krv. Znači to traži hitnu kiruršku intervenciju. Bili smo u Crnom moru, mjesec siječanj, jako nevreme, metjava, snijeg, sve. I kad su me obavijestili, još smo bili dosta daleko od luke. Kad su me obavijestili, išao sam sam da vidim, da se uvjerim i kad sam vidio stvarno da je to grozna situacija, odmah stupio u kontakt s agentom koji me poznivao od prije, smo prije dolazili tu luku, to je bila luka Poti, Georgija. Obavijestio sam da se radi o hitnoći, da čovjek povraća krv i trebamo hitnu pomoć. Da ja se približavam obali čim bolje mogu, a on isto među vremenu da mi pronaći neko sredstvo što bi ga prebacilo na kopno, bolnicu i normalno komor sa doktorom. I bome tako smo nastavili navigaciju
i nakon nekog vremena vidimo približava nam se remorker. On je agent jedva našao jedan remorker, pošto je bilo, luka nije na otvorenom moru, ima dosta kanala. Našao jedan remorker koji imao radio, koji je bio sposoban za ići vani i hvala Bogu bio i doktor na brodu. Mi smo ga uspjeli prebaciti, tako ja sa svoje strane napravio sve što sam mogao. A bio je stvarno krajnji rok, poslije sam ga posjetio u bolnici, gdje je bio čovjek pao u komu. I dobro da je bio doktor na brodu koga je uspio spasiti. Evo tako, to je bio jedan od slučajeva koji mi je ostao u sjećanju, da se čovjek uspio spasiti život, i kao poslije sam imao još 2 puta da sam morao skretati s broda i čak po 2 dana navigacije da bi čovjeku spasio život. Jedan imao bio pred infarktom, a drugi imao smatnički bronhitis, tako loše disao. Ovoga sam u Crvenom moru išao Port Sudan, ovoga smo bili na putu za Sjevernu Ameriku preko Atlantika. Njega sam išao skretati, najbliže su bili jedni portugalski otoci. I tako. A što se tiče loših uspomena, da kažem još, kad je čovjek došao doma, nakon oporavka, izvršena operacija u Georgiji, obavijestio ženu da što učinio sve zajedno, sam mu spasio život. Žena bila je uljudna i onda je nas preko radio Rijeke pozdravila mene i posadu, da smo mu mužu spasili život. I tako, što se tiče loših vremena, toga je bilo puno. U toj navigaciji, u dugoj navigaciji od 45 godina, sve skupa, bilo je puno loših dana. Ali jedan od najgorih nevremena bilo je kad sam bio prvi časnik. Tanker od 150.000 tona, isplovili smo iz terminala flota, to su Orken Island, pa više Engleska. Kad smo izašli vani, upali smo u strašno nevreme, da je brodo sve polomilo. Čama za spasavanje nam je potpuno trgnulo. A ploviti ovi drugi gumeni life raftovi, njih je također skinulo s postolja i to je bilo stvarno katastrofa. 2 člana posade bili su teško ozlijeđeni, tako da mora već helikopter da ih uzme na kraj. Evo, to su bili stvarno, to je bilo stvarno nevreme. Znam da je bio početak novembra, to je hladni val došao za Sjevernu Europu, došao čak Mediteran. Moram pomenuti da je baš, kad sam govorio poslije sa suprugom, sam rastumačio to, ona govori da je baš to u isto vrijeme stradao brod od Ošijske plovidbe. Kod Libije bio negdje i tamo su izgubili, tamo isto se brod se je potopio. Baš kapetan je bio tu naš susjed jedan, oni su se uspjeli spasiti, a nastradao jedan član posade kadeti jedan što se tek prvi put ukrcao na brod. Evo, to je životna priča, neko uspije cijeli život, a neki na prvoj plovidbi stradaju. Sad ste vi u mirovini? Sad sam, hvala Bogu, za službenoj mirovini. I tu sam u Cresu, ja sam iz Orleca, tu sam sagradio kuću, bilo je dosta žrtve, smo se dosta požrtvovali, tu ja i suprug oba dva radili puno, pa smo završili kuću i sredili okoliš. To mogu biti stvarno i njoj zahvala, nismo, jer smo oba dvojica napravili naš maksimum da bi to završili i djeci je bilo lakše za školu, pošto je kćerka počela u 8. razred, u 1. razred odmah tu ići u Cresu. Eto, a sad vam je dobro. Više. Sad mogu reći da sam na miru, da sam cijelo ljeto tu, imam dosta gostiju, evo što mi se vraćaju, puno su zadovoljni, pišu svi sa smještajem, sa pozicijom, a i sa vlasnikom. Ja svakom želim maksimum udovoljiti, ja mi kažem, ako se gosti zadovoljni sam i ja, ako nisu gosti, nisam i ja. Evo tako. Super, puno vam hvala gospodine Želić. Evo i vama isto, tako da znate svoga vlasnika koji ima dao apartman i želim takve goste uvijek imati. Ja sam uvijek zadovoljan kad mi se vraćaju isti gosti.
Pas je poslije podne. Pas na prozoru. Balkoni na Cresu su uvijek lijepo uređeni. Ovaj ovdje recimo. A tu su lastavice, ispod balkona svile gnjezdo. Evo mi i dalje tražimo mjesto gdje se može dobro jesti. Nono Franota. Evo. Pa Riva recimo. Ali Riva ne radi sad, Riva radi tek popodne. Ha, ništa, idemo dalje. Oj, Vicejske, uske staze, rožmaridom sađene. Kaj to? Gospođa Lina. Aha, tu gospođa Lina. A, lijepo, lijepo. Dobro, idemo dalje, tu nešto rade. Oj, Vicejske, uske staze. Ruža vjetrova. I šta tu imamo? Imamo Oštro, pa Jugo, pa Levant, Pura, Tramontana, Maestral, Pulenat, Lebić. U biti sve je vjetar. Isti. Zadnji put kad smo snimali ovu zgradu,
Puhala je bura. Buretina. I tu je mlada dama imala šeširić. Tu crkva. Tu kolodvor. Tu Zrinka. Evo, di se okreneš na Cresu, crkvica. Evo jedna. Evo i druga. I mi se sad pitamo čemu ovo služi. Ali tu plivaju neke crvene ribice. Nije to možda Vidim dvije. teren za treniranje plivajućih žaba? Ne, gledaj ove crvene ribice. Crvene ribice gdje? Da, mogao bi biti ribnjak. Evo, ako postoji Novi Zagreb, ovo je valjda Novi Cres. Stvarno lijepo uređen. Evo, ovo je dokaz da je planska gradnja moguća. Evo, Cres je super isplaniran, ovaj novi dio. Evo, moje ime je Daniel Surdić i ja sam danas ovdje za vas. Šta je zanimljivo u meni? Pa u meni je zanimljivo to da sam, evo, pravi Cresan, ako moramo tako reći. Znači, ja sam rođen ovdje u Cresu i ovdje živim od svog rođenja. Ne samo što živim, nego i radim i podigao sam svoju obitelj i nastavljam dalje u ovom mom lijepom otoku. Počeo sam kao mali dječak raditi s ljudima. Moja mama je bila jedna od prvih iznajmljivača soba ovdje u Cresu, tako da smo mi već prije 50 skoro godina krenuli s turizmom, a ja kao mali uvijek sam bio onako prisutan negdje sa gostima i ta ljubav prema ljudima, prema turizmu, prema radu sa gostima je od uvijek bila nekako sađena kod mene. Tako da sam kao tinejdžer već krenuo raditi ozbiljnije u turizmu. Radio sam u hotelu, kao animator, volim sam zabavljati ljude, zabavljao sam i sebe istovremeno. Tako da bi to bilo jako lijepo, jedno jako lijepo iskustvo, 11 godina nije to malo. Kasnije sam ipak odlučio pustiti taj posao, tu je krenula obitelj, znači došla su djeca, pa je taj posao malo onako bio preintenzivan za obiteljski nekakav život. Malo sam se, ajmo reći, smirio, ali onako samo vizualno u glavi sam još bio neozbiljan. Tako da smo krenuo sam sa mojim drugim poslom. Drugi posao je bio u turističkoj agenciji, zatim u putnoj agenciji. U međuvremenu, s obzirom da sam volio ljude putovati, onda sam položio i za turističkog vodiča i nekoliko godina radio sam konstantno i taj posao. Da bi se na kraju stvarno rekao, sad je možda malo dosta, idemo napraviti nešto ozbiljnije. I pokrenuo sam s prijateljem, školskim prijateljem, jednu našu ideju smo ostvarili, a to je bila ideja o Macmaliću. O Macmaliću, o trgovini gdje danas radim, uživam u ovom poslu i skupa to smo nekako doveli, stvorili taj nekakav naš brand u kojem naravno mi imamo naše ulje, naše nekakve proizvode. Uživam u tome što radim, lijepo mi je, ali to je samo moj privatan život. Ono drugo ima još svoju priču, a o tome možemo na jednom drugom mjestu. Evo ga, dobar dan još jednom. Evo sad sam na jednoj drugoj poziciji. Više nisam u trgovini u kojoj radim, nego sam u ovoj poziciji predsjednika zajednice Talijana.
Od uvijek, kao što sam rekao, volim ljude, volim komunikaciju, a i nekako obiteljska naša povijesna loza je tako napravljena da smo, evo, da imam neke korijene, talijanske korijene, tako da smo mi u Cresu od uvijek imali jednu malu zajednicu Italijana na otoku i svojevremeno je tu zajednicu vodio kao predsjednik te udruge moj otac, nakon čega sam ja preuzeo tu funkciju i sad već 8. godinu u biti vršim funkciju predsjednika zajednice Italijana. Jako se veselim tome jer u ovoj priči imam priliku ne samo poznati ljude iz cijelog svijeta, to jest iz Italije konkretno, nego imam priliku i upoznati sve zajednice Italijana koje djeluju u Hrvatskoj i u Sloveniji naravno i imamo jednu lijepu suradnju s njima, a ja sam taj u Cresu, ta poveznica koja je ovdje, evo, ne samo ja nego svi naši članovi u našoj zajednici, poveznica kojoj se ljudi približavaju da bi doživjeli onu našu povijest, tradiciju, jezik na kraju krajeva, ta dvojezičnost koja je u Cresu vrlo interesantna. Evo, mi smo ti koji njegujemo tu dvojezičnost, hrvatski, ali i talijanski jezik. Po ovoj nekakvoj našoj udruzi, našoj talijanskoj zajednici. Eto. I to mi je meni jako lijepo, volim ovaj posao, činim ga sa guštom, kako bi rekli, mi piace tanto. Posso anche dire che sono molto felice di essere qui in questa funzione di presidente della comunità e come tale amo la mia Cherso, la lingua italiana, le nostre tradizioni. I tako da evo, možemo razgovarati ovako duplo, što je u biti jedna karakteristika i vrlo interesantna stvar za nas otočane. Kad nas slušate kako pričamo, pogotovo ove starije ljude, onda jako puno miješamo i hrvatski, to je nekakav creski dijalekt, čakavski i talijanski Istro Veneto, i onda je to jako zanimljivo. To je kultura jezika. Quanti membri conta la comunità? La nostra comunità conta 224 membri. Siamo una comunità molto grande riguardo la popolazione dell'isola. Teniamo ancora abbastanza forte, teniamo le nostre tradizioni, guardiamo di preservare la lingua e tutto quello ili sve ono što nas čini pravim Cresanima. Njegujemo jezik, njegujemo kulturu, njegujemo dvojezičnost i sve ono što s time ide. Da, odgovorili ste mi na sljedeće pitanje. Quali sono le attività dei membri? Per le attività dei membri abbiamo varie attività, abbiamo attività per bambini, i corsi, ludoteche per bambini, ma anche le attività per adulti, per la popolazione adulta dei nostri membri. Abbiamo la nostra squadra di bocce, di briscola 3-7, la squadra di mini calcetto. Così, con questa attività noi andiamo dalle altre comunità, socializziamo con le altre comunità, poi anche le altre comunità vengono qui da noi e facciamo un bel rapporto con tutti insieme. Ecco. Evo ovako, mi se znači sad nalazimo ispred ovog stupa srama, ovo je stup sramote, stup srama, i sad sam ja onaj koji je zgriješio nešto pred zakonom i mene će ovdje vezati ljudi, da bi svi ljudi koji prođu ovom ulicom vide. Inače su muškarce vezali ovako. Evo ovako. I to je ovako bilo, oni bi ih onda lupali, a dokaz da je to bilo tako imamo ovu rupu. Mi Cresani nismo veliki ljudi, dosta smo niskog rasta i to je tamo. A znate šta imamo? Velika. I kako puše jugo kao danas ili bure, onda se ti elementi su se klatili na vjetru i godinama, evo vidimo, tragove prošlosti u našem gradu. I tako. Inače, osim što sam
bio je tamo gore za onim stolom ozbiljan i zaposlen. Ja sam inače turistički vodič, tako da osim što ljudima pričam o našoj povijesti, o našim ljepotama, znam se malo i našaliti s njima o ovakvim stvarima, ali to je uvijek ono simpatično i što nas čine, ja se nadam, onako uvijek nas otočane malo, ajmo reći, srdačnima prema gostima. I to je meni lijepo i volim to što radim. Još jednom ću ponoviti to. Eto. Daniele, hvala puno. Hvala vama. Evo večer na Cresu. Sad obilazimo malo suvenirnice. Evo suvenirnica koja se zove Stari grad. Čije li je to? Sretan grad. A Sretan grad, joj, pardon, da. Idem ja kupiti razglednice. Ti ideš kupiti razglednice. Što imamo od razglednica za vidjeti? Čekaj, idem suprotno svjetlo mi u oči svi. Da, sad se tu nešto i vidi. Lijepih li razglednica. Koje kakvi? Lijepih razglednica, da, baš creskih, pravih. No, tu je bačo, sat. Serenade Music Box. Ajdemo jednu borbenu. Jel ima nešto od Folkera ovdje? Pa baš i ne vidim. Šteta. Tako. Beba je naučila svirati. Mislim da će sljedeći film biti njena glazba. Evo, 9. mjesec, a Cres živi punim životom. Još nikad nismo snimili fontanu izbliza. Ćemo snimiti. Beba kupila razglednice? Jesam. Super, idemo dalje. Evo ga. I sad kažu da se tu lokalci jedu, jel? A tu smo jeli picu prošle godine, bilo je odlično. Da. A u voćari smo isto često puta počeli. Je. I suvenire smo tu. Ulja i med. Još nismo jeli, moramo. Ne. Da, tu ovo. Da. Ovo tu.
I sada idemo malo gledati. Znači tu su prodići. Mogli bi tu na ovaj molić malo otići da vidimo šta se vidi sa ovog molića. Luna Rossa. Kultna pizzerija na Cresu. Da, tu se jedu fine pice. Čamčići koje kakvi, brodice. Evo ga, sad ima 30. Da. Dobar večer, vi ste turist. Dobro večer, ne. Ja sam lokalna. Aha, dobro, šta nam možete reći o ovome tu iza vas, restoranu? O rivi, sve najbolje. A jel Samo da? izvolite, da. A da, Ako uspijete dobiti mjesto, preporučam. U, Najbolja riba u gradu. o, Orada, Dobro, a osim ribe? ima li šta bolje od ribe? Ima. Ćevapi. A to vam ne bi znala. Nije. Ne, ja samo ribu. Evo tu kafići. I ovo je Cres noću. Lijepo izgleda. Dobro, jedna dama nam tu malo smeta u kadru, ali dobro, nema veze. Krasnog li brodića? Idemo vidjeti izbliza kako to izgleda. Evo ga brodić. Čovječe, pravi brico. I radi 8:30 na večer. I sad idemo polako prema Plavici. Tu i dalje ima koje kakvih dućančića. Ima svega. Ovo se zove Put Plavice. Evo. Mašine zove se Lungomare Svetog Nikole. Put Plavice. Nemoj kvariti. Put Plavice. Gdje vidimo važan Tu uređaj. naš gazda nosi veš i postelinu na pranje. A, tu. Zadovoljan? Je. Super. Tu već godinama nosi. Odlično. Znači imamo i servis za pranje veša. Pa da, znaš koliko on radi tu na moru. Da. Lijepo, lijepo. Svega tu ima. I sada evo malo pomalo stižemo u legendarnu Plavicu. Najbolju birtiju
na Cresu. Ne samo u Cresu, nego na Cresu. Evo, stigao sam na drugu stranu zaljeva. To je to. I naravno, nisam išao pješke. Moja beba ide pješke. Ljudi se kupaju. Uvijek je valovito. I tu je šumica. Dalje nisam mogao ići jer da. A evo, pješke se pojavila i beba. Stigla. Aha. O, baš je polivovica. Je. Evo. Nice. Koliko je to udaljenost od prilike? Sad ću ti reći. Pa jedno 4 kilometra, mislim sad ću. 4 kilometre. Čekaj. Dobro, vozilo drži. Bitno. Put je dobar. Jako je ugodno jer je tu puno više hlada. Da, puno više hlada. 3,5 kilometra. 3,5 kilometra. Evo, ja izvozio, ti propješačila. Superiška. Jednu fumare, pa nazaj. Ali ovdje je lijepo. Je. Nice. Tu je jedan kafić lijepo. Ti si Vidio sam, da. Evo ide i Brodić. I sada se krećemo uskim creskim puteljcima. Pomalo ima tu. Pomalo ima tu, a dalje tu se ide nekome. Onda idemo dalje. Tu ovi creski labirinti gdje se ja izgubim. Tu ima nešto. Tu je prolaz, vidi. Tu je prolaz. Tu idemo. Ajde. Skoro sam se razbio. Ajmo. Evo, Toni Cetinski svira nešto pjeva. A nije to crno, jel je? Je, to je to. Tu desno. Drugo desno. Tu. I onda mi tu idemo sada jesti. Evo, nalazimo se u Porozini. To je trajektna luka. I mjesto, znači jedno selce koje je gore malo u brdu. A evo trajekt
je tu i čeka aute. Moja beba malo se odmara. A ovo preko je Istra. I tu vidimo Krk. Temperatura ugodnih 17 stupnjeva. I puše. Vidimo jedan norveški teretnjak. Tako mi je slično bio naš gospon Deželić. Evo. A ovo tu je srušeno, inače mjesto gdje je stari gospon Porozina liječio osteoporozu. To je sada srušeno i nažalost toga više nema. A vi meni svašta vjerujete, jel da? Evo, mjesto ima par kuća koji se ne vide odavde, ali lijepo je. Evo beba nadire, ide gledati ono što sam ja išao snimiti. I mislim da tu više nema kaj za pokazati. Popeli smo se malo gore iznad Porozine. I tu su vrleti koje kakve. I planinarska staza, da vidimo kud vodi. Dalje je putić, ali nema ništa interesantno, jel? Vjerojatno ima, ali ima divljih svinji. A, vidiš, to baš da se sretnemo s pajcekima u divljini, to baš i nije. Da, ne pečenim pogotovo. Evo, to su divlje staze Creske. Svašta tu ima. Na tom Cresu. Evo, popeli smo se još malo gore i našli smo ovu lijepu crkvicu. Dijelom je ruševina, dijelom je možda sačuvana. Evo, i tu su stavili repetitore za GSM i internet. Evo, još jednom smo na Križiću. To je najuži dio Cresa. Ura puše ko luda. Ne znam kakav je ton, ali evo, more tamo, more tu. Puše, ali baš puše buretina, ono, muški.
Zima malo. Jel da? Tu ide 260, brzi. Ne, 220 je brzi, ja mislim. Je, onda odite pješice jer tu vam ne stane više danas autobus. Ili odite, evo, tu su vam dva auta, pa možda vas neko uzme. Sirotu Da. Smo stali još jednom u Staroj Gavzi, iznad Stare Gavze, tu je neko mlinsko kolo. Tamo naprijed se vidi uvalica. Eto. Znači ovo je naselje Stara Gavza, apartmansko naselje. I tu je ovaj naš čuveni crveni svjetionik, tamo je birtija. Lanterna, si. Danas je dan Svetog Kuzme i Damjana, zaštitnika ove male crkvice. Na drugoj strani Creske uvale. Trenutno je unutra misa. Malo ćemo se nadviriti. U svoju čuvaj papu našega Franju i vodi biskupa našega Ivicu. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Proslavi se u narodu spome i prosvjetli državnike. Molimo te. Gospodine, usliši nas. List budi potlačenima i bijednima i u pomoć priskoči umirućima. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Daruj našoj biskupi zagovorom svetih Kuzme i Damjana dovoljan broj svećeničkih i redovničkih zvanja. Evo, misa je gotova. Bilo je jako lijepo. Crkvica je bila prepuna, ljudi su i vani stajali. Dakle, penjali smo se onak muški da bi vidjeli ovo, ostaci neprijateljskog bunkera iz Drugog svjetskog rata usred ničega. Eto. A ako dođemo tu na putić, onda imamo krasan pogled. Žena u bunkeru. Zanimljivo. Nažalost, unutra se ne može, jer je ostatak tunela zatvoren ovim lokotom. Šteta. Baš bi mogli pogledati kud vodi tunel. Ali to nije sve, Ako gledate film dalje, onda ćete za cijenu gledanja ovog filma dobiti još jedan ostatke neprijateljskog bunkera iz Drugog svjetskog rata. A ako budete gledali film dalje, još pola sata, onda ćete vidjeti, dobro, nek to ostane iznenađenje.
Tisak, slavu filma prodose. Ajmo! Oga gore, ovo zdravo. A tu imamo pogled na Cres. Velebitno. Ladies and gentlemen, let me present you Vransko jezero. Evo sad smo u Zavidovićima. Evo je lokalna crkvica. Ali, kad se tu dođe na vrata, pa se popne gore, pa se okrenete, imate šta vidjeti. Samo vi pričajte, ajmo. Vi napraviti mi nešto do biža i boba. Hoću jer ih volim. Da? A ima i ledo, ima zamrznut, mislim nije isti pravi. Normalno. Sad me slušajte. Evo. Znači, dobila se cresko maslinovo ulje lijepo. Maslinovo ulje. Kapulu. Dobro. Možete jednu lijepu kapulu. Sa vas dvoje ćete kuhati i zaći. Za nas dvoje. Onda, pola boba i pola biže. Ja volim... Kapula je luk, to je crveni luk, to nije češnjak. Ne. To je luk. Kapula. Dobro. Cibola, po talijanski. Aha. To malo dinstate, bacite normalno smrznete bob, smrznete biže i više opigate. To znači dinstate polako. Sa strane ste već stavila toplu vodu. Da bude kuhati. I polako doljevate. Dodate sol, papak, ako volite malo vegete. Dinstate dok se to ne napravi, dok se to sjedini. Vidite da je to napravljeno. Onda dodate vode koliko mislite i neka kuha. Sva jela treba kuhati. To dobro. I onda da berete paštu, tjesteninu koju vi volite. I to na žlicu radimo, ko grah. Ne, ako hoćete mi nešto, a ona je šofigano. To je drugo, to je distano. Znači, kod distana biža, distan sa strane za prilog i to. To je mi nešto. I dodate paštu. Nek se kuha i to je mineštra na žlicu. A ne gulite bob? Ne. Ne gulite? Ne. Vi imate mladi, vjerojatno. To je mladi, pa vjerovatno Anke Ledo stavi mlade, neće staviti stare. Ako vam je onaj crna crta, ko nokat, onda nemojte, onda je to staro. O tome se zna. Ali ako ne želite bob, onda možete mineštra od biže samo napraviti. Napraviti ću. Isto se tako dinsta. A brašno ne stavljate? Brašno ne radimo polače. Mineštro. Da li uopće ide rajčica u njega? Mi svi radimo bolognese. A da čujem. Stari i mladi, ali to dolazi iz Bolonje. Da. Pravi bolognese ako idete čitati što kažu Talijani, trebalo bi ga 3,5-3 sata. Ja ga radim 2 sata. Je li to samo svinjetina? A moja ovi moderni, najbrže jelo je bolognese. Može se napraviti u pola sata. Ali okus vjerojatno drugačiji.
A je li to samo svinjetina ili ide još Ja radim samo od govedine. A je? Samo od govedine. A jel stavljate rajčicu? Ja stavljam, Pomidore. ja stavim konzervu. A je? Ne ide. Stavite. Sad moderni stavljaju i pomi i svakako se može napraviti. Ali pravi bolognese ide sad i konzervom onaj. Izola konzerva. Da. Koncentrat. Koncentrat. A isto stavite na maslinovom ulju pa kapu ili... Da. A je. Znači to, meso i onda pred kraj. Ja radim sve sa maslinovom uljem. Sad kad ćemo ga ove godine imati puno, ja ću frigat ribu. Pomfrit. Čak i pomfrit. Ono je pravo. Pomfrit dođe lijep i tvrdi, a friganu ribu, žuta. To... Da. Normalno, zato što ću ga imati, zato ću ga trošiti. Nama je to za salatu. Maslinovo. Riba traži više ulja, bilo kako. Meso manje. Za bolognese, za gulaže uvijek ga treba manje staviti. Ulja. Jer ako ne, onda pliva, jel? Da. Treba malo, a kapune jako puno. Kapune puno, onda meso, jedan put mljeveno da bude. Da nije kaša. I bolognese pravi ide i mrkve. Puno. To sam u Beloni jela, odličan je bio bolognese. Celer. I tam sam prvi put vidjela mrkvu. I celer. Aha. Meni se ne vidi da ne bi djeca vidjela jer onda pljuvaju. Ja ribam tako da oni ne vidu mrkvu. Još jedne neću vas više gnjaviti. Špageti alo olio. To je maslinovo ulje, jer sad ću imati fino maslinovo ulje. I šta još? I češnjak. A on se malo proprži na ulju? Ili ne, se protisne na kraju? Protisnete. Znači, samo skuham tjesteninu. Sad me slušajte, ako imate lijepo vremena dok se kuha tjestenina, pašta šuta, već spremite ulje i češnjak skupa. Okej. I onda samo bacite papra i peperoncina malo. Ali ja imam doma, uvijek imam takvu naviku. U jednu bušulj, teglu, staklenku, imam maslinovo ulje i uvijek imam peršin, češnjak. Aha, uvijek imate spremno. Uvijek, kad god mi treba, da li na ribi ili nešto, ja samo... Imate već. Tome se veselim. A ja sam stara, pa već sam... Jao, 3 dobre recepte. Dario, cosa ti me fa snimati, solo per Dario parlo. Ma perché? Mi smo sada već skoro na kraju filma. Ali da li je vama jasno što je to zapravo no stresom stres? Nije vam jasno? Stvarno vam nije jasno? Sad ću vam pokazati. Odite. Odite. No. Idemo tu. Ajde. Ali to nije sve. Odite da vam pokažem još. Gledajte.
180 mojih malih koračića, mi smo na plaži. Skoro smo i u centru grada. Ali nije to sve. Idemo još. Ste tu? Ovo je no stres. Moja omiljena pitka i pivo uz more. Ali nije to sve. Idemo još. Ajde. Gledajte ovaj put. Ali idemo dalje, to je to sve. Ajmo. Pazite ovo. Na Cresu toliko nema stresa da čak imaju i svoje lokalno vrijeme koje ide 8 minuta prije onog standardnog hrvatskog vremena. Ali još ću vam pokazati. To nije sve. Gledajte ovo. Cres ima svoju pitku vodu. Znači svoj izbor i to iz slatkovodnog jezera Vrana, za koje se još ne zna točno kako se puni. Da li je to od kišnice ili podzemnih izvora negdje s Velebita ili slično. Ali voda je odlična. Samo da zatvorimo, da ne curi bez veze. I idemo dalje. Pazite ovo. Ovdje i psi imaju svoje prekrasne plaže. Gledajte. Ali nije to. Idem vam još pokazati. Još mi je jasno. Nakon prijeđenih 3600 koraka, skoro 3 km, vama još nije jasno. Sad ću vam pokazati. Idemo dalje.
Vrijeme je za malu kavu u Marini. Ajmo. Kava. Idemo. Gledajte ovo. Sad smo na samom dnu Creske uvale. Vidite šaš. Otkud sad to? Znači, rekli smo već da Cres ima svoj izvor pitke vode, ali još ima izvora slatkovodnih ovdje, pa tako i tu se miješaju slana i slatka voda, odnosno ovo je bočata voda. A ovdje iza vas Cresani imaju vrtove, a tu su nekad još i stari Rimljani imali svoje vrtove, maslinike i vinograde. Tako i danas. Ali nije to. Još ću vam pokazati. Idemo. Ajmo. Gledajte ovo. Mogao bi se cijeli jedan serijal napraviti u Creskim vratima. Evo, ovo su mi jedna od omiljenih. Ali to nije sve, idemo još. Idemo. Još tri. Ajmo. Danas je 25.9. Znači tu je čak i mrvicu meni prevruće. Mama javlja da je u Čakovcu 14 stupnja. Nevjerojatno. Idemo dalje. Idemo. Gledajte ovo. Na Cresu se možete kupati gdje god. Evo, stvarno. Ja ću vam pokazati jedno od meni omiljenih mjesta za ovo. Ova klupica, tu plaža, nije to sve. Idemo. Gledajte ovo, gledajte koju moru. To je uvala Dražica, znači Mala Draga. Na drugoj strani opet grada Cresa. Jako lijepo, ali ima još.
mali odmor. Ovako se da. Ajmo. What? Ajmo. A, još te. Ajmo, ajmo. Malo pir. Sad ću vam pokazati što je cres. Što je to no stresom cres? Čekajte da vidimo koliko smo prošli. Skoro 7 km, 8700 koraka. Donijelo nam je odgovor. Dođite. Sad izraštate. Das ist Stress. Das ist no Stress und Stress. Was? Nicht verstehen. Immer, ma, a znate šta? Ovo. Ta ovca, višnjičak. Ajde, raus. A se idemo odmah. Ajde, dosta snimanja.